Kakasi Students Union Mauplang kaladawa na Menteri Katanat Puli Puthi Kejala Urakam Sangma ban penstat no ya kejing pendap ya kejingte ya ka Science and Commerce College kabala sa kumto haduk mentah Mauplang. Hadin bala kendo ya Menteri unong yalam ka KSU usamla banyeng skam karbani u Secretary KSU Mauplang Unit. Ula ong ba Menteri ula kular ban pendap no ya kaneka college kabala mang live hundrio point san kelur hapo san benai AA. Ya kani ke college labu mau nong rim haus nem arajar khat nyau. Da Menteri rang ba barim u Dr. Mukul Sangma bat la sedang ya kakam haus nem arajar khat khandai. Menteri ulah kularu ban let jurip ya ketika college hadin ke dorbar senrai. Minister Education Minister Lola Tega Science and Commerce College ka jingtrai kemudian te pok Mauplang te negeri jungi keseng ila leban sebagai tega juga trai te construction tega building ya tega building la sang la pok Mauplang ho atau tarik u kos ajar akhirnya by the Minister Commerce Minister Dr. Mukul Sangma raya ka tandar pan untuk la bu pan pentrai kedai final tandar berdiri stay hakhat Oktober aja khanyau bat ya kampar asnama trai tau September aja khandai dan aduk tu September pen trai tu kampat aduk menta ka tiga college aduk menta ru kampat dap pat komplit kedang lang renghang pat kita sa pun ki padap kita ki beladap sai ki penting beladap dan ki kita pat na ki pat na posya pat long complete deh dan tunah de leng jungi pat ngelai kendu bagi chief engineer building itu pat ngelai keli balai ba kaneka college keselamban aduk mata memlap ban la complete dengan leng jungi tidak ong ba ne nak leng jungi pat imla ban ayah ka dau biang dengan yo ka coba baca dengan leng jungi mata sini tan ngelawan mai kendu ino yo Education Minister ngilap pas ini pula kubur buat la sungkhya ba ya ketika Science Commerce College pendap no hai kini ki sausan banai no dan banwan no banai jun no man yo on pendap complete pas sedang no ya ka ketika terus ini dan har kat ini senangan ki kadau ba slam kedai namba gawai kedai nama kedai ki pon ini kita berdiri nanti ke nomor kita ke college sudah sanction naga Ministry of Donor lembaga life and point sanction crore lembaga non lapsable central pool of resources kita hari kita kimpiang kita Islam disebut nih kita dipersikai sama pendidikan kita dan yang kita berbasis siapa bangsa pendidikan yang ini penjok yang ini sanction kita dapat kita college bagi building college itu akademik je nangsa ibu jadi kita di baladap kita dapat di empat lah kedap boleh buat san panai lalu penajun iman suanu penajun pendap